Untuk Yuda Cipti sejauh menurut kita ini full support saja Yuda Cipti kalian party dari full support saja party no sama-sama mengenai kita berbagai sembong support dari खरबो सोखनि आगामी दिनाव बाहायका आईपीएफ टीनि बागै बा तिरपालेन सानमुंख्रि बुमायका सामुखाय थानाय दं आसा खालायो दाबोथ' जोंनोबो दङ जे आईपीएफ नि डिमान्ड जे दाबो माने आमुनि रुल नावनि जारा खालाय दङ kasia gol nan cesta kan sembo dimidar seperti bawa single anggo lazangge mo sarong banyani ko desa tu bikin kan sembo no barkam kaji singa sampai ko je kabu gerta tibulan tu ye jata mukman kai jong ni ko asa peta je single ho kam ekta regional party ro bidik neta anduman ka je single ho tapi asa kalayo sing apno agam dino barkam kan kir rajuni je इतिहास एउटा त्यति सबसे भूमिका पर्छ प्रश्न परिस्थिति का गौरवान सुमने जेता जोनो हादिर खलायो जेर बांबा सीपीएम पार्टी दिगे सरकारै गोबां पार्टी हरो जेता कोनो लगि जने जास महरा अब आगामी दिनाव स्ट्रेस बायदि गाबोन बगै जेराव दिनै मिनिस्टार साब दङ संबोआनो सामलायग्रा अब हाय तेबो आन्दोलनखौ का आगामी दिनाव नुनाय जों मिलि सामलायनो थांगाखै abang bagai norok look naik orang juga lagi, kayak abang bagai no, siapa partai kamu supporter kerajaan ini? Ini Mas Tarik, saya Mas, Dr. Tes, ini Resklavo, Yura Aktivitas Komoksa, Kaisar Felicitation Program, sini orang Suwo. Satu ini program ini tentang semua banda teh oro contoh no lagi sini Yurai 50 lokasi itu mulai rokok contoh no highway day ini palke jasa semua banda tiga maupun sate ini sini ini advisor board chairman Tabu Yurai 50 di Ibralen sini kurang kenal tahu orang pokok kaisok ya ini langsung apa anda bono waktu baru bono ini nih sama